mbere yuko wahamagara umuntu, mbere yuko watabaza umuntu, mbere yuko wabwira umuntu ikibazo cyangwa ishimwe ufite, ndaguhendahenze mu izina rya Kristo Yesu kubanza guhamagara Imana. Uza gutabaza uzamutabare, uzanyuze kugira neza. Imana ihimbazwe. Penigidi bin siniwi enigidi bin tando enigidi bin kita. Yavuze ngo mubo mubera watakirane. Ntawe irahari kugira ngo itakire, irahari kugira ngo ikumve, irahari kugira ngo ikurengere. N'inyamaboko irumva cyane. Hari ibintu bibiri bijya kubikora ku Mana. Imana ikoresha ibintu bibiri. Imana y'amahoro ibane namwe. Imana y'amahoro itwishimire. Imana y'amahoro itwiteho. Imana y'amahoro igumane natwe. Nitwa Uwimana Agata, ndi umudamu w'abana babiri n'umugabo, sengera mu itorero rya EPR. Imana ibaha umugisha. Igitumye ndi hano no kugira ngo nganire namwe kubw'ijambo ry'Imana. Nta kindi gitumye nzaha, nta kindi gitumye no kugira ngo dufatanyirize hamwe kuganira ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ntatinze rero reka dufatanye ijambo ry'Imana ryo muri igitabo cya Yobu ibice 5. Nzanye ijambo rivuga ngo hamagara hari uwakumva. Hamagara hari uwakumva. Mu bikomeye urimo hamagara hari uwakumva. Mu ntambara urimo hamagara hari uwakumva. Mu mashimwe wenda Imana yakoze hamagara hari uwakumva. Imana igutegeye amatwi kugira ngo ikumve. Ni Imana yumva, ni Imana ikora, ni Imana ishoboye, itegeye ugutwi buri muntu wese. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ibice 5 bya Yobu aravuga ngo hamagara noneho hari uwakumva. Uwo mubera watabaza nuwuhe? Niryo jambo nshaka ko tuganira. Hamagara hari uwakumva. Uwo mubera watabaza nuwuhe? Mu bisanzwe kugira ngo umuntu agutabare biragorana kuko niko umuntu aremwe, ariko mbere na mbere icyiza wakora nuko wabanza guhamagara Imana. Imana iyo uhamagaye irakwitaba. Imana iyo uyikeneye iraza. Imana ntabwo igiye bize. Imana iritaba. Igihe cyose uhamagarira Imana, haba mu gatondo, haba saa sita, haba nimugoroba, Imana iba yiteguye kumva umuntu wese uyihamagara. Ni Imana itaruha, ni Imana itarambirwa. Yesaya ibice 40 umurongo wa 28 haravuga ngo mbese nturabimenya, mbese ntubizi? Imana ihoraho ni umuremyi w'impera z'isi, ntiruha ntirambirwa, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Nzanye ijambo ryiza rero kuri aya masaha nkubwira ngo wowe uri buntega amatwi, wowe uzantega amatwi, wowe uzanyumva, ndakuzana amakuru meza ijambo Imana ashyize ku mutima wanjye, nkwinginga guhamagara Imana. Mbere yuko wahamagara umuntu, mbere yuko watabaza umuntu, mbere yuko wabwira umuntu ikibazo cyangwa ishimwe ufite, ndaguhendahenze mu izina rya Kristo Yesu kubanza guhamagara Imana. Imana ni iya mbere. Imana ni iya mbere mu buzima, ni iya mbere muri byose. Nugira ishyaka ryo kubanza kubwira Imana, Imana izakugirira neza. Yobu yavuze ngo mbese mubo abera, uwo mubera watakira ninde? Uwo mubera wabwira ninde? Ntawe. Nta muntu wo mubera wabanza kubwira, nta ukomeye wabanza kubwira. Maze igihe kinini muri uyu murimo, ntabwo ari kinini kandi si gito, ariko nafashijwe n'ijambo ryitwa gutabaza Imana, nafashijwe n'ijambo ryitwa kubwira Imana, nafashijwe n'ijambo ryitwa guhendahenda Imana. Mbere y'ikindi kintu kindi wakora, banza wiherere. Muri ibyo yavuze ngo jya ufata umwanya usenge, wiherere maze usenge, usukanye amaganya y'umutima imbere y'Imana yawe, uyibwire byose ibikugoye. Erega Imana iragukunda, ntabwo yakureka. Turashimira Imana duhamagara ikatwumva, turashimira Imana dutakira ikadutabara. Ni Imana ubwayo, ni Imana rurema, ni Imana rugera, Imana ishimwe, ni Imana itagiba bize, ni Imana itakuburira umwanya, ni Imana itakuburira igihe. Buri munsi, buri segonda ibiteza amatwi, ibiteza amatwi abera bari buyitakire. Imana irumva, Imana ishimwe. Njya afashwa ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya ibice 33 umurongo wa 3. Yaravuze ngo ntabaza
Mana ishimwe, ndagutabara nkwereka ibiruhije bikomeye utabasha kumenya. Imana rero iyo uyihamagaye irakumva, iyo utakiye iragutabara, iyo uyiririye iraguhoza. Imana itandukanye n'umuntu, Imana itandukanye n'ibintu, Imana irihagije. Haleluya. N'inyamaboko irumva cyane. Hari ibintu bibiri bijya kubikora ku Mana. Imana ikoresha ibintu bibiri. Imana ishimwe. Icyambere, amatwi y'Imana arumva cyane. Impamvu yumva abanyamibabaro, yumva abanyentimba, yumva abadafite epfo na ruguru, yumva abatereranywe, yumva n'abandi bayihamagaye bababaye ikabasubiza bagarutse kuyishimira. Iratwumva rero, ndakwinginze Imana izakumva, ndaguhendahenze Imana izakwitaho, izabana nawe. Yavuze ngo mubo mubera watakirane, ntawe. Irahari kugira ngo itakire, irahari kugira ngo ikumve, irahari kugira ngo ikurengere. Mu izina rya Kristo Yesu, Imana ije kukugirira neza. Humura, nubwo nta nzira urimo ubona, nubwo ibibazo byabaye byinshi, nubwo enigidi bini siniwi, amakuba ari menshi, nubwo ntawe mu isi watakira, nubwo ntawe ukomeye ufite watakira, nubwo hepfo na ruguru ntaho, ariko hari Imana irahari kuri wowe, irahari kuri ngewe, irahari ko hirya no hino. Ni Imana yumva, ni Imana ikomeye, ni Imana ihagarariye isi, ni Imana ikontororiye igihugu, ni yera. Yesaya yarahanuye, ishimwe ibice 50 ngira ngo aravuga ngo ni 9, ukuboko kw'Imana ntabwo kwaheze ngo kunanirwa kudukiza. Aravuga ngo gutwi kwayo ntabwo kwigeze gupfa ngo kunanirwa kutwumva. Turashimira Imana rero yiteguye kukumva, turashimira Imana yiteguye kugutega amatwi. Ntawe mu isi wagutabara Imana itabyemeye, ntawe mu isi wakurengera Imana itamugutumyeho. Nyemerera ubane n'Imana, nyemerera uhagarare n'Imana, nyemerera utabaza Imana. Iri ready, iriteguye kugira ngo ikugirire neza. Amen. Mana, mu izina ry'Imana Data, izina rya Kristo Yesu, izina ry'Umwuka Wera, ubutatu butagatifu, turagushimiye. Washyizeho umwanya mwiza wo kuguhamagara, washyizeho igihe cyiza cyo kuhura nawe. Duhura nawe iyo dusenga, duhura nawe iyo twiyegereje nawe. Turagushimiye Mwami Yesu, kuko wumva gusenga kw'abantu, kuko wumva gusenga ko batagira shinge na rugero. Uri Imana nyine, Imana ihimbazwe. Uri Alpha, uri Omega, uri itangiriro, Mwami w'abami. Tugushyize hejuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Uhimbazwe, uhimbazwe kubwira ijambo washyize ku mutima wanjye, uhimbazwe kubwira ijambo mbwiye kubwira abantu. Hamagara, hari uwakumva. Ntawe mubera bafite, ntabo hirya no hino ntabakomeye, ariko turagufite. Ndaguhamagaye rero kugira ngo ugire neza aba bantu bari buntega amatwi, abazanyumva ubagirire neza. Uzaguhamagara uzamugirire neza, uzaguhamagara uzamurengere, uzagutabaza uzamutabare, uzanyuze kugira neza. Imana ihimbazwe. Penigidi bini siniwi, enigidi bini tando, enigidi bini kita. Haleluya, haleluya. Uri Imana yumva, uri Imana ikora, uri Imana ishoboye, uri Data wa twese. Ndabasengeye kugira ngo umuntu wese uzumva ubutumwa bwiza akaguhamagara, akagutakira, akagutabaza, uzamwumva uri mu ijuru, umurengere kubw'ikibazo, kubw'amashimwe, kubw'ibimuruhije, kubw'ibimugoye, uzamusubize. Kandi ndabizi neza kuri Imana yumva. Warangiza kumva ugashakira ikibazo igisubizo tuzanye imbere y'amaso yawe. Dushimye Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera kumvishe irisengesho, ukarekeresha imirimo n'ibitangaza mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen.